به أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن الآن قال فمن ولما مضى falamma madha alaihi zamanun ra'a Abu Qalabah falamma madha mongko semangsane wis liwat alaihi ing atase napa Abi Qalabah apa zamanun zaman ra'a mongko ningali mimpi sapa Abu Qalabah Imam Abu Qalabah marratan ing saambalan ukhra kang weneh fi manamihi ing dalem sarene Imam Abi Qalabah mimpi tilkal makbarata ing mengkono-mengkono kuburan. Anu nikah klero. Jadi si anak nikah anakan orang laki si tade pada bi kancana. Jadi Imam Abu Qalabah saben beri cerita aki amimpeh kuburan nikah miyak keluar dari dalam kuburan nikah. Nah, orang-orang dari kuburan nikah pada ngebah beda. Nah, set beda kelak penuh kelaban apa? Cahaya. Pira orang situng ini tak ada pada bi lain tak ngebah beda si dari emas. Ternyata ngocak si mayit nikah anak kula tepak anak saya tak soleh, yakni anak saya poleh. Sedangkan orang-orang tetangga dengan kaula bernikah andi anak ben andi kancah yatasaddaquna li ajlihim wa yaf'aluna al-khair ngelakonin kebagusan sedekah laju gencer nek hadiah aki kang kui tetangga kula se andi beda dari cahaya gela. Sedangkan dan kaula innali ibnun ghairu salih wala yad'uli wala yatasaddaq li ajli. Sedangkan anak kula bani anak saya saleh ben tak gelem doa kepada kaula ben tak gelem sedekah kang kuidan kaula. Mergana wali hadza la nurali kaula tandik cahaya. Jaga tedung falamma intabaha Abu Qalabah da'a ibnahu nikah huna deka sera si mayit bareng pun jaga Imam Abu Qalabah nikah memanggil anak si mayit saya ketelak dalam mimpi nikah cong kok malam mempeh kuburan riamia ternyata bapaan kakir ya keluar tak ngi bapak apa nih seru nasi pebapaan beendria dalam keberadaan todus dia kanca-kancana. Cerita akib Imam Abu Qalabah da'anan nikah da'a ibnahu wa akhbarahu bima ra'a dan menceritakan apa yang telah dilihatnya dalam mimpi. Faqala al-ibn maka putra nasireng laki mayit setandi cahaya gelek ngoca ana tubtu ala yadika fala a'udu ila ma kuntu alaihi abada. Mun senika kaula tak tega kering sepo Imam Abi Qalabah kaula atau beteh ning ngarsanipun panjenengan ben kaula atau berniat tak abalia boleh ke tempat-tempat atau kelakuan-kelakuan sebadan kaula gelek ampun mengkecewa kering sepo. Nika bukti cek bahwa gerak-gerik atau amal kelakuan dari anak nika nyetrum ke bapak min khairin au syarrin baik kelakuan nika bagus atau coba mon bagus sering sepo gelak bakal seneng mon coba ki bakal todus boleh sebagaimana todus sering tua ning atas dunya sebab kelakuan anak ning kuburan juga norok todus norok todus mergen cek sampai to todus dukaleh ring sepo nika cek sampai pata kerja dukaleh cek sampai pata kedek dukaleh cek petodus pacone dukaleh ning atas dunya lemah todus macone pata kerja mata kedek ning akhirat ning kuburan ki kerem nedu sapole bareng pun jaga dari saren putra gelak pun atobat fashtaghala bi ta'at wa dari
cahaya kelak huta pas ketinggal bi Imam Abu Qalabah, ternyata andi cahaya seteraan lebih terak dari areh, teraan lebih terak dari areh. Padahal areh ini kesepereng cuma raja nih keng cuma ada manusia mampu ningali ngabos areh nikah supaya nikah juga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka Kanjeng Nabi panggil anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Ada orang sebisa ngabes manteng ke Kanjeng Nabi abid ni kata ada yang kuat, sebagaimana orang bisa ngabes ke arah cuma dalam waktu sekejap. Sahabat ni mau ningali ke Kanjeng Nabi tak bisa abid pak, tak kuat, sekejap nunduk sekejap nunduk. Sampai cilingkulo nunduk kan mereka ngantuk tedung nunduk dia tu ngaku keng songkan kangkok hutak keng ngerok ame acerita ke kancana kakek tedung kalau ngaji iyo saran engkau keng bi kakek engkau tulah mempe kok mosok tedung pengajian itu tulah mempe mereka mau berdereng ngaji tedung ni kesenang gula bunga sehat berarti orangnya. Ya mon sakit kan melarat setedung. Alik boli tok berhubung normal, akala normal, pikirna jember, atena tenang, ngerok tedung. Saking diri normal lah sampai ke pengajian sampai tedung tengede. Tetimun pengajian dereng tedung, pada na pengajian bi etek. Para etek-etek setor hormat deh. Anak apa masalah tedung orang ngaji ni kok kuburan gonjoran, kuburan gonjoran. Kula mula pengajian ni, pengajian hur-duhur ni, saya rutinan abah ni. Beda sekabit mulai tojuk plek, beda. Beda mulai kabit toju nyander medeng terus medeng sampai wallahu a'lam bissawab. Jemaah bisa ngeding wallahu a'lam jan. Padahal kula launan wallahu a'lam ni. Peceu kadang diri meg be ngeding jan kula. Wallahu a'lam bissawab. Haja bener ke nginum kopi, haja isi rambi kopi ru model wallahu a'lam bissawab je. Gila seneng berpacet lah sehat di nilai beda remaja kaja kimon sakit nyari tangan jadi lah tedung saking diri normal lah sehat sampai ke pengajian tedung kerajaan genjeran pak sampai tak kuat ngebe karena setan ini pacet mau bener ngaji ya setan ini kepacet berusaha orang ini tampakin abu sing keberuk mata nih beruk oleh karena kak dinto napanya mana amempeh beda bagus sekian jadi Kanjeng Nabi ini kah napanya mana dalam mempe negela Imam Abi Qalabah ketengal dek bedena orang penikah lebih terak dari cahaya pas pakua cahaya na Gusti Kanjeng Nabi. Dharma nyanyi na salim bilang lah di bumi ada matahari di ruang salim siar maji pamakelopai maji ibu serona di bumi ada matahari ya nyanyi na salim ya bilang bener salim iklim ruas salim siar saja tipis salim siar ya. Bene monte monan ya. Okay. Cahaya na Kanjeng Nabi ini mampu menerangi se arek tak mampu menerangi
Mon are terbatas, ilmu compok dah tak mampu menerangi pona, tak kepanasan sampean. Luar baru kepanasan. Tapi mon Kanjeng Nabi bener kun cuma matahari sinar daripada Kanjeng Nabi bener cuma bisa memancarkan cahaya dan menerangi, bahkan dalam ateh bisa tembus bi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mangken arek iki beda manfaat ta. Kene ke cemur kepe, nyemur ke lampi, nyemur karak, nyemur apa wis sebereng pakaian. King kuku ning dina kiamat arene kesekelan. Beda debu pancet arena jauh. King gresana kang kui orang se tak selamat gresa sekelan. Orang se selamat enten tak ngerasaki panas. Beda debu lakar bi Gusti Allah jaran ning sekelan di atana cetak nika. Bisa bayangake do rema panas kira-kira. Cuk ya kacen beri berempat juta kilo ya. Waduh. Pasaan ngak nika copare tele tada saya gelunya saking dari panas. Masya Allah. Jadi cahaya na orang sengebeh seberi asal mimpi pertama ni ketandi cahaya sekali karena anak tak lemah doa tak lemah sodako bereng pun si anak kula belajar toat doa sodako akhir pas lebih terak tenembang cahaya na cakancan kebi pakala teran faqala mongko ngucap li maring ing faqala mongko ngucap sapa si rajulan sapa dzalika rajul li maring ingsun dawuh Imam Abi Qalabah ya Aba Qalabah he Imam Aba Qalabah jazakallahu khair jazakallahu muga-muga bales ka ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah bales khairon ing kebagusan faqat najautu mongko teman-teman selamat kula min khajlatil jirani saking isin ing tonggo wirangi tonggo isini tonggo faqat najautu mongko yaktini mongko teman-teman selamat kula min khajlatil jirani saking wirangi tonggo isini tonggo dalam mempene kang ngocak si bapak sandi anak se patobat pak engak bi Imam Abi Qalabah duh sekelangkong panjenengan meselameten kaula dari rasa todus dak tatangkeh jazakallahu khair matur muga panjenengane bales kelaban balesan sesae dari Gusti Allah karena panjenengan ampun matobat anak kaula si asal maksiat taat si asal lupah engak si asal cerai asodako gara-gara pak engak bi panjenengan sekelangkong oh berarti mun pas sampai beda orang di anak si asal mursal tak gena kelakon pas bi sampian patobat ragara sampian si asal tak bojeng bojeng si asal tak apa sah belajar apa sah belajar salat engki raja kencirna nikah ceritana dari riwayat hikayah dari Imam Abi Qalabah nutuaki bahwa kelakuan bagus cuban anak nika nyetrum dekering sepo sampun ninggal omor ntar mu kering sepo kapi pada sepo ratu sana keterima seteja amal saya ben kebagusan kenceran dari ngaji nika majukan materi pada bakering sepo kapi amin. Wa fil khabar lan kesebut ing dalam siji khabar anna malakal mauti saat temene malaikat maut iku dakhala malbu sapa malaikat maut ala rajulin ing atase wong lanang bil askandariyati kang bangsa Iskandariyah Iskandar al Askandari Pak Kandarnya mana Pak Iskandar yolok Pak Kandar dari Askandariyah gayanya man Iskandar. Faqala mongko ngucap sapa si rajul man iku sapa anta utawi sira faqala mongko jawab ana utawi ingsun iku malakul mauti malaikat maut situng bekto beda khabar
bahwa malaikat maut masuk ke orang laki sebangsa Iskandaria, masuk ke combon orang penikah tak kenal, tak teman ketemuan, tak pernah kancet, tak pernah apa, tak dikenalan orang sak model kadaria. Man anta, siapa kaki jah? Mana malaikat maut? Engkau malaikat maut. Arah apa kaki? Ngeding malaikat maut elang. Suasana kereng, gagah, mapan, reng-reng soki orang terpandang ala Iskandari. Langsung kercet. Ana malakul maut, engkau malaikat maut. Farta'adat mongko gemeter opo faraisuhu rosani rojul wahya utawi faraisa iku Allah mudaking bainal jambing dalam antarane lambung wal katfilan wulikat di antarana lambung kedua lambung nika ngetek kapi ngeter kapi. Oh sampeyan malaikat maut mata ngebelah kada sampeyan. Ya kayak ada suara dai ini kan ngeter dai, suara ngeter jadi remas suara ngeter kan dai. Tore malaikat maut nginuman apa sampean? Kok tak nginum? Pola sampean ada cukup daging. Kok tak ngakan? Pola tak tahu kakek kok malaikat maut. Kalau pai boleh cek sampean tak ada tak nginum tak ada. Kalau pai kabeh lah ngetek. Ya kalau pajak malaikat je tak ngakan tak ngenom ngeter kapi sebadana daging nika langsung vibrator gemeter bisa aja tak ngeter cik malaikat maut sih datang cak akhirnya masalam kada kan nyaman kebala aku ambu kemarin nyeperan je tak mak dari makin karo main sekecek gelem sampean malaikat mau namain kon sampean ngemon gelem nge terus tawa nge ro bambu ke bungkor ro pernyeper dia maju pikopian piko bela gua baca aja area malaikat dengan nabu ini kak faqala mongko dawu lahu maring dalikar rajul sapa malakul mauti malaikat maut ma ing opo hadzal ladzi ikilah perkara aro ningali ingsun makmuro kercet deui ya kakek. Kalau kaki saatnya gagah, man anta, siapa kaki? Kan deh ya gayan orang soki jo, gayan pejabat kan senika. Tak mentak, siapa kaki? Bareng lekake tahu cengkok malaikat maut moro langsung asal tiba aja moro cek deh ya kaki aja. Mahadal ladzi ara apa ya terjadi daban dia mata angak gelak kaki dia. Qala mongko jawab sapa si rajulan khaufan krana wedi minan nari saking neraka kula takok ke neraka kula malaikat maut kula takok ke neraka kula niku banyak salah na banyak dosan kula. Faqala mongko dawuh sapa malakal mauti lahu maring si rajul aktubu nyatet sapa ingsun lakah maring sira kalaman ing siji geneman tanju kang selamat sapa sira bihi kelawan kalam minan nari saking neraka. Oh kakek takok ke neraka king engko nyatet situng ocakna kakek kelaban situng ocakna kakek jadi sewi sama selamat kakek dari neraka. Merkena ulama ni kata bu saumpamana situng kalimat tasbih kaulaban manjenengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Andai kata situng kalimah tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim neka etam mo cak bahwa etrema bi Gusti Allah maka cukup nih kang kui sangun ke surga karena ada saya tahu amal nek masih etrema tung kadang saya banyak tak etrema dan kadang saya terek ken nih kadang nih saya etrema bi Gusti Allah pada ada saya tahu engkau nyatet situng kalaman situng ocaan kakek tanju bihi sekak di mebaan bisa selamat dari neraka juga beda orang masuk ke neraka gara-gara situng ocaan beda orang selamat dari neraka gara-gara situng ocaan sebisa selamat
bade situng ocaan seorang kelak tak sadar je bahwa ocaan ni kamaraki masuk ke neraka ngestete mon ngocak takut tak sadar ocaan dia ternyata cek ocaan kadaria murtad, tak tahu cek ocaan dia bisa keluar daripada Islam, tak tahu cek ocaan dia bisa sebisa mak oleh bentune Gusti Allah ngonceng bentune Gusti Allah, tak tahu mereka iya ngestet ocaan menikah. Al Habib Abdullah Al Haddad adabu fakir qabla an tagul wa dabbir qabla an taf'al. Ngangen sambian sebelum ngocak, dabbir qabla an tagul, ngangen sebelum ngocak, wa fakir qabla an taf'al, kerpekir sebelum atengka. Atengka ada matengka oleh ganjaran apa nje atengka ne mon kira tahu oleh ganjaran jak atengka tang ocaan diri kapi ku hisab Gusti Allah catat kapire ocaan apa tang ocaan dia bagus apa coba oleh ganjaran apa nje. Wah ini kok orang se cerdas, orang se pinter akal. Fakir qabla an tagul wadabbir qabla an taf'al, mikir sebelum ngocak, ngangen sebelum atengka, malah selamat. Lemon orang los tak rewel wis ocaan sekarepan tengkaan mandeman, tak tengka silaturahmi, tak tengka ngaji, tak tengka salat berjamaah, wala tengka bantu orang si mutuaki bantuan. Berat kuaku nih kan. Ocaan apa aja kola mongko ngucap sapa si rajul bala inggih malaikat engki ocaan panapa kak dinto saya bisa selamat badan kaulah dari neraka situng kalam napa ocaan napa nih ke malaikat fada'a mongko nimbali sapa mongko ngalap bimakna murad fada'a mongko ngalap yakni mon makna tibi da'a yang ngundang nyelu fada'a mongko ngalap sapa si malaikat maut bisahifatin ngalap kelawan buku wa kutiba lan den catet fiha ing dalem sahifah apa sing den catet bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa malaikat maut hadhihi utawi ikilah kalimah utawi ikilah sahifah iku baro'atun lebaran utawa pembebasan minan nari saking geni neraka. Iri ocaan kakek bismillahirrahmanirrahim ternyata ri saya terima bi Gusti Allah saya bisa selamat kakek dari neraka. Iba banyak maja bismillahirrahmanirrahim kena guru munnya jal salon ni ke bismillah deh iya bunyi cak cik ketok boy cik tuh dua tiga tak lem apal tak lem ongko lebih lon 2 3 tok kan 4 5 aja tak nyaman baca ada basah 4 5 tak nyaman 2 1 2 cek dijajal nyaman 4 5 tak nyaman 6 7 tak nyaman cecel bismillah dia kan lebih manfaat siapa tahu mungkin si tereken ria nyucul salon dangdut cek son wah kebe selawatan deki ting malam tak nyanyi abudul salon kaki letak barokah salon bismillah jajal bismillah neng bismillah awai alhamdulillah bismillah tedu nge bismillah ba ada saya tahu mak pola nih ke saya terima bi Gusti Allah ada saya neng belum panjenengan jadi situng bismillah nih ke bisa selamat daripada apa yang neraka mun dia oyok boy bismillah lah tau saen lain lah be Arya cerita dia bene ngendengaki amal saya lain tau siapa se bismillah to siapa jeng bismillah to cek ngaji mariam bu kakek lah apa RT TV dia ji moro lah tau siapa aja siapa se berarti bilang kok ngocak dia ji bila cek ngati berarti TV kakek
kan dia artinya aja lemun bismillah lah kan dah cukup je lah kakek cek lanjeng ngemuna bonta kakek. Jadi perbanding dari mun bismillah bisa menghasilaki baro'atun minan nar, apa boleh lebih dari ria. Salat saya terima, pasana saya terima. Apa di bismillah malolo ke? Karena bismillah neka se mencakup esen Al-Qur'an. 30 juz neka epa kompol berneng Fatihah. Fatihah epa polong berneng bismillahirrahmanirrahim. Ontong gol manji dengan bismillah kelaban nyebut asmana Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya sebut sifat Gusti Allah 11. Andai kata saya bisa bismillah ada cuma para ulama, orang-orang saya soleh, para ulia, para beli-belin Gusti Allah. Kalau bisa sampean benar orang saya soleh nyebut apa? Saumpama saya oleh izin cuma lesan-lesan saya soceh, saya tak pernah ghibah, saya tak pernah anamimah, saya bisa ngucap bismillah. Kalau bisa mereka ngucap apa? Lagi kebanyakan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala ki beri kesempatan dak lesan sebanyak dosa neka baca bismillah ya. Selamat Gusti Allah menganjurkan orang gelak suara banyak macam bismillahirrahmanirrahim. Saumpama bismillahil qahhar, bismillahil jabbar, Gusti Allah semaha kuat, Gusti Allah semaha nyeksa. Derma kira-kira kulit sampean oleh seksaan terus. Ontong Ar-Rahman sifat Gusti Allah, Ar-Rahim sifat Gusti Allah, mun Al-Qahhar, Al-Jabbar sifat sebagian kok naku itu khusus orang sesoleh bismillahirrahmanirrahim sebanyak tu sana bismillahil jabbar, bismillahil qahhar. Lesan apa berak bi Gusti Allah, lesannya tak bisa ngocak kecuali orang sesoleh bismillahirrahmanirrahim. Oh berarti orang sesoleh buktena bisa menjadi bismillahirrahmanirrahim. Orang yang saya coba bismillahil qahhar, bismillahil jabbar, berarti orang coba aja apa pola nyebut seksana Gusti Allah. Nah orang kadin to mumpung ki perkenanaki lesan ni ke maca bismillah pabanyak maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aneka 30 juz nika daripada Al-Qur'an esempen dineng Gusti Allah berneng bismillahirrahmanirrahim. Mara cerita gemuk ro saben nggih. Kan lemar sabun gemuk, leri gemuk ria bismillah ria. Mun tak lancar beri gemuk je jajal dah beri gemuk. Nika penting bismillah nika. Anak belajar bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Derma, bismillah lah. Dan kadang gonte Pak, benar bismillahirrahmanirrahim. Derma lah, aduh derma ya. Ayolah. Bismillahi kate-katan kok lah. Waduh, bismillahi kate-katan. Benar bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kate-katan kok lah. Kalau nyebut asma Gusti Allah kate-katan kok. Li tak apa-apa ki ya. Bismillah kalau nyebut asma Gusti Allah engkau kate-katan. Bismillahi kate-katan jan. Benar bismillahirrahmanirrahim. Karsone wasami alan krungu sapa rajulun wong lanang. Arifun lanceng kinangan nika pon aneka cerita gelak dari Imam Abi Qolabah. Tadi bini cerita beri bini Abi Qolabah bini putrana Imam Abi Qolabah, tapi aneka putrana orang laki sepa tobat bi Imam Abi Qolabah. Terus faedah kedua yang kibneka malaikat maut ketika mencabut nyabah daripada orang orang gelak takut ke neraka karena banyak dosa, ternyata bersitung amalan setek geresa ternyata nikah saya selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kelaban perkelaban bismillahirrahmanirrahim nikah kalimat situng beneka wa hadhihi bara'atun minan nar, sebisa membebasaki orang beneka dari apoy neraka. Wa sami'a rajulun 'arifun wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غافلون.